Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Muhoza TV nk'ibisanzwe, muhawe ikaze mu kanya ko kumva waramutse. Shalom shalom shalom, Yesu nashimwe cyane. Nongeye kwifuriza igitondo cyiza, uyu munsi wa gatatu kubera umunsi mwiza, kubera umunsi wo kumenya Imana birushijeho, kubera umunsi wo kwaguka mu buryo bw'umwuka. Uyu munsi tugiye kwiga ku magambo, tugiye kugaruka ku ijambo ryitwa gusenga. Amen. Muri iki gihe Imana iri gukoma kugira ngo mbwirize abantu ku kintu cyitwa gusenga. Gusenga ubundi ni ukuganira n'Imana. Banga Imana irashaka ko muganira. Hari situasiyo ziba zikugoye, hari situasiyo mu muryango wabona nta nzira, kandi ureba hanze amaso ko ugomba kuzikemura. Ndagira ngo ngire ngo ibanga rihari ni uko ugomba gusenga. Mu isengesho Imana ikwereka ibikomeye. Reka dusome rino jambo. Ubwo Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere 5:16 aravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba. Amen. Aho ni 17. Mu cyongereza akavuga ngo pray without ceasing, cyangwa se gusenga ubutaruhuka. Amen. Twishime iteka, ni Imana idushakaho, kandi ngo dusenge ubudasiba. Isi imeze nabi, situasiyo iri hanze iteye ubwoba, ariko abana b'Imana bahora baganira na se wabo ntakibateye ubwoba. Uyu munsi Imana iri kukubwira ngo gira gushima, nurangiza ureke kugira gushima gusa, ahubwo uhora usenga, ntugasibe gusenga. Bible yavuze ngo pray without ceasing, without stopping. Nta mwanya ufite wo kudasenga. Amen. Nyambwe ngo nta hantu na hamwe Imana yakugeza udakwiye gusenga. Nta n'ikintu na kimwe Imana yagukorera gikwiye gutuma ureka gusenga. Nta n'ibibazo ukwiye kugira bikwiye gutuma udasenga. Amen. Muri Bibiliya abakozi b'Imana bose Imana yakoresheje ibikomeye bari abanyamasengesho. Mose yahoraga aganira n'Imana, Eliya yahoraga asenga, Daniel yari umugabo uhora usenga 3 ku munsi, Petero yari umunyamasengesho, Paul wanditse uru rwandiko tumaze gusoma ubwo bivugiye ngo dusenge ubudasiba. Turabizi ibintu Imana yamukoresheje. Si byo gusa, umwami w'abami ari we mukiza wacu Yesu Kristo, ngo bwajyaga bucya agakora ibitangaza, ariko bwakira akazamuka umusozi akajya gusenga. Ari Imana. Urinde wo kudasenga, ndinde Muhoza wo kudasenga. Gusenga ntabwo byigwa, kuko gusenga byigira mu gusenga. Iyo usenze, gusenga bikwigisha gusenga. Tangira uko ushobojwe, Imana izagukuza mu buryo bw'isengesho. Amen. Uyu Yesu niwe wibwira abigishwa be igihe yazamukaga ari gusenga afite umubabaro, akabwira ngo birabananiye no kumwihanganira ngo musenge isaha imwe. Ikikwereka ko minimum time ya Yesu gusenga yari isaha imwe. Wowe usenga igihe kingana gito. Gusenga bihindura ibintu bikomeye. Reka dusome uko Dawidi yavuze mu izina rya Yesu. Twumva icyo Dawidi yabivuzeho. Zaburi 145:18 avuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Uwiteka aba hafi y'abamusenga bose, abamusenga mu by'ukuri bose. Uwiteka aba hafi. Ukeneye presence y'Imana guhora muri wowe w'umunyamasengesho. Jya uhora uganira n'Imana. Ntukajye ku kazi kawe utabanje kuganira n'Imana. Ntukanavayo ngo urare utabanje kuganira n'Imana. Jya ukurura ku makuru y'ijuru. Imana ikubwira uko umunsi wawe uri bugende. Imana yacu si bayari, si ikigirwamana, iravuga. Rero iragukeneye ngo muganire. Gusenga no kuganira n'Imana. Imana ishaka ko muganira. Amen, amen.